te escuch legal tique, ja sakoh te kahual tique, ja aitas kab te kahual tique. Estaban de 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 y ahí al de ya. De Jehová yayak lajel, sok yayak kushlejal, yayak kohuk tamukenal, sok yayak lok el tal. Te kahualtike hayas pasmandar stukel. Mahauk de chamele, mahauk de doctore. Ayawai te Job, sakota tulan chamel te Job, pero ma bajal la yun. Bayel te chamel ya sakotike, pero maha uke es la yun. Ni hauk sako bote kush le haldik te mara chopol yotanik, aunque hay machayota smilat, mashuyun. Maba sako bata kush le hal te machamaba lekiotanike. Pero ni hauk te doctore, yashuya yabata kush le hal. Mashuya yabat ni hunukshan minuto te doctore, mashuyun, te pusta iguanegetike. Te me la yalka waldik de linash te meschie, yuna niste yavi. Aunque le al doctor te me ma chakush le halte meschie, ma chachunta ahora. Ha kahwaldik snao. Kalash kot kora el dik. Boko yal Dios. Yash bohotik sok. Te me hitch ota pasel te skanu hoyotan Dios, te voluntad de un Dios le cae. Mashame la wotan. Tohol yashiwat bayel. Te akush lejal. Ha sakohbat te kahualtike.